Il-kumpanija Svizzera Accutor, l-istess kumpanija li minna tħallas Joseph Muscat bħala konsulent, kellha ftehim sigriet ma' Stewart Healthcare biex tirċievi 30% tad-dividends mid-deal fraudolenti tal-isptarijiet. Detalji żvelati mill-ġurnal Times of Malta uraw kif dan il-ftehim sigriet iggarantixxa id-drittijiet lil Accutor f'operazzjonijiet kummerċjali ta' Stewart f'Malta, dan ifisser li kellhom parti mill-profitti tal-kumpanija. Il-ftehim kien iffirmat minn Armin Ernst, kap eżekuttiv ta' Stewart Healthcare illi qabel kien jokkupa l-istess kariga imma ma' Vitals. Kien gvern laburista illi ra kif għamel biex it-trasferiment ta' 3 sptarijiet mexa minn idejn Vitals Global Healthcare għalant Stewart Healthcare. Emails żvelati mill-OCCRP uraw illi dawn il-profitti kienu immirati biex imorru għand in-negozjant Shawkat Ali illi wkoll allegatament kellu jitmoħbija fil-kumpanija Vitals. Tajb wieħed jiftakar li l-istess Shawkat Ali jinsab akkużati li forma organizzazzjoni kriminali ma' Joseph Muscat kif ukoll ma' sit il-kumpanija Accutor Wasai Batti. Fil-waqt li sal-2023 Stewart kellha djun kbar u għal daqsant ma tħallsu l-ebda dividends u għaffatt li bejn l-2018 u l-2020 l-istess Stewart għaddew pagamenti lill-Accutor illi jlaħqu aktar minn 7 miljun euro. Deskritti bħala spejjeż għal konsulenzi politiċi, lobbying jew spejjeż ta' jets privati. U għafatt ukoll illi 9 xhur wara illi dan il-ftehim sigriet kien iffirmat, Joseph Muscat kien qiegħed jagħti konsulenza mqabbad minn Batti fuq bażi ta' 15,000 euro fix-xahar. B'Muscat jirċievi 60,000 euro maqsumin fuq 4 pagamenti. ċoe ftit inqas minn kemm kien jaqla paga f'sena meta kien Prim Ministru. Dan il-fatt kien konfermat minn Joseph Muscat innifsu.